Ebyamagara nebikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Nakwakira aha program ebyamagara uri aha TV West kuruka byose bire nokora omutebekana Gloria Kanyonyozi. Erizoba twenda kwega ahandwara eri kukira kuteganisa akanwa, ebironda byo mukanwa narshi abajungu ekibar kweta mouth sores. Twine omushaho otendekirwe omundware zikwaterine nakanwa Dr. Bangire warabe natwegesa kimwe ahakindi ahandwara eyebironda byo mukanwa. Waba wine kibuzo cyone cyo kwenda kutubuza zo musumu yawe zo messages handike kigambo by'amagara sigaho mwanya tahe kibuzo cyawe n'emyaka wonaho kuruga otutsinjira hari 8338 naroza ha Facebook page TV West Nehinda otukuratere otutereho kibuzo cyawe hansi ya #by'amagara. Programeji ne kushibo haba Kazire Health Products nabashangwa aruguto rwaza kabare mukono gwa buryo omurembo rwambarira waborheye kwika omurti wabanenda kubashyikirira beine byo kunywa bingi kandi birungi ahamagara gaitu katwanitse wa Dr. Targaho. Dr. nakwakira program. Nye nakira Gloria. Amazina ninye Dr. Bangire Katonera Brian, umushaho wa mino mutendeki. Ebironda byo mukanwa no buruire oburukirayo kuteganisa abantu umagara gabo. Ebironda ebi nibasa kurebeka ahamenwa, ahamatama omunda, ahanjino na naharujimi. Ebironda ebirukwata akanwa. Ebironda niki ekironde cyo kubanza nebikushangwa akanwa kandi nibikwata nkaye aho kubanza nibikwata hamunwa umunwa gwitu ogutukumanya icya kabiri bikwata orurimi icya kashatu bikwata amatama omunda amatama icya ahakana na hanjino kuba bisapotingira mino gwitu hati ekikureto omuntu yarwara ebironda byo mukanwa nanga mouth sores nkiri ibintu nkabina nanga bitano icyo kubanza no burwire ubwombero bwona kitweta systemic diseases systemic diseases omu tine mwindwara nka shukari cyo kubanza shukari yuko kugikwata shanga ombero gwawo gwagiraho akahuta tokora kukira nicyo kimwena no mukanwa koko boyineho wanorya nuno yefutaza uri kurya mwe no kufutana hato shanga tuturondo utumbere ubwo tukurwanisa quickly twabura kugenda hato ogire kironda kibwa tukakiba cyangu kandi bakiresuwe ki shukari icya kabiri endware ndije kwasa kureta ebirondo mu kanwa ne ya cancer eyito tuketa cyo mu nyankore cancer kokoro yoko kuba yatankire otakarebera umushaho tekukira so ko kugira karonda kake keyongera kaba kingi mwino shanga wagira uburonda bwingi butari kukira kandi that is not tinshonga eyo mukanwa konka ikore twaki endwara ikwatumbera ubwo bwona then twineyona na akakoko kitu kasirimu akakoko kitu kasirimu tuko kakurwaza konko uburwiro bukuretwa akakoka kenyini no shanga bwarita akanwa kawo kagira ki ebironda icya kabiri obuhuta nangashi injuries common injuries zo mukanwa nwano ko sanka toothpick so ichumta kabara kukira ugira karonda oyihamwe no burwiro butweta infection akaronda kagumzamu ushasha ikindi kikwasa kureta icyo ni twete fumbi wagira nkecyuwariya icyo mbere ubwo gutakoragana nacyo umbere gubwatuka akanwa kona kijura ki
ebironda ugira mouth sores. So ekindi kikwasa kureta mouth sores ni side effects z'emibazi. Okay, side effects n'omubiri gwawe okukukuba kyaretwa omubazi mugenda kutambira ekiwagumerera kukagukuretera obundi buzibu konka obwo obuzibu buri kubasa kutura nabo. So hari emibazi y'orukumira ekareta wagira oburonda omu kanwa. Oburwire obw'omubiri bwona, what we call systemic diseases, nizireta omubiri gwawe gw'amaani gutakiine basirikare abokurwanisa oburwire obukinka obwo. So ekiwakweta oral candida omu rujungu tugyeta fungal infection. Omu kanwa kiitu omu twinemu balance Ruhanga yatiremu ey'obukooko, fungi na bacteria. Hati kokuba orwire systemic disease oburwire bukwatine n'omubiri gwawe gwona bukyendeza haki aha bacteria fungi eimuka, hati ushanga wagira oral candida. Ekyakabiri kikureta oral candida nebasa kuba side effect y'emibazi. Hariho emibazi eyokuba nomira ekitweta antibiotics eyikurwanisa obukooko obwa bacteria omubiri gwawe. Kokuba oburiho obwire buringwa oshanga warwara oral candidiasis kugira ngu yona fungal infection has a increasing. Ekyakashatu ekikwasa kureta ekyo ni hypersensitivity nanga allergy nayo. You can be allergic to something, okigira ekiwarya bacteria yona emukana ekyendera hati fungus nanga oral candidiasis eyongera. The people at risk abo n'abantu kokuba oine condition emwe nanga oburwire bumwe obukubasa kwija bukaretwa muki mouth sores nanga ebironda by'omu kanwa. Abantu abakukira kurwara ebironda by'omu kanwa n'abantu abakuba biine endwara ez'omubiri gwona, kuko ekyo nakishoborire. Systemic diseases ezo nizikuretera imbalance y'obukooko bw'omu kanwa oshanga wagira ebironda. Ekyakabiri stress nayo nereta infections z'omu kanwa. Oshanga stress egiye kureba nekyendeza amaani gawe kurwanisa any small infection eyokuboine. Twaza kuza mu kahumuro ntarugaho tukiine bingi ebiturikuza kuba nitwega ahandu hari ebironda by'omu kanwa katugariki. Ebyamagara nebikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Mukurikire mu kahumuro wakora bino wataho TV yawe uri ha TV West kan program n'ebyamagara erizoba turiyo ntwega ahabironda ebirikuteganisa akanwa. Ebironda bino by'emiringo etarukushana kandi nibiretwaho ebintu bitarukushana kandi nibyo turiyo ntwegaho erizoba ngoku omushaho Dr. Brian ari natugesa katugumize na program. Hine ebintu bingi ebirikureta ebirondo mu kanwa kandi okashanga byakuretera obuzibu nko kurwara endwara z'akabi munonga, ebintu nko kwosya akanwa na no kuruma orurimi. Mouth sore nebasa kuba sign yaki y'omuntu ari stressed. Ekyakabiri ekyakashatu omuntu akuba ine empinduka y'omubiri nanga hormonal changes. For example omuntu ayinenda abaana batabatandikira omushogoyo, ejo condition yonka nereta omunwa yawe yananka yazimba enjuno zazimba asa ziba prone to injury zireta mouth sores. Ekindi ekikwasa kureta ekyo omuntu atakureberera gye kanwa keye, someone who atacleaninga mino gye ushanga buri dakiika amino emuko mukashesho genda utine cyori utarabize mu kanwa
ubu kuryo kugumamo ubu nuhereza buryo bukoko bukureta mouth show azamani ushanga bwayongera wabwa tukawagira ki wagira uburondo. That's the first sign. Ko akanwa kawe kakataha karije ukatanka kurran kanunka kubi akona kamanyiso ngo ine kizigwe kirumo. Icya kabiri no busasi bwana ushasho mu kanwa akona kamanyiso ngo ine kiriyo something is wrong in the mouth and usually ebironda bimukanwa ibireto busasi. Icya kashatu no losing appetite no huruta kwenda kurya. Ikikira kurete icyo nabo busasi bwo kuba no hurura ubusasi na ekikweta foul feeding hurura kanwa otakwekunda ejo ne basako wa sign muno nko mbana bato mwana muto wamuhereza cyo kuryo karata umwana amanyiro kurya karana takwenda kurya noteko kucebera umukanwa noza kushanga mwa akaronda. Ecyakana engino yawe nanga kana kawantu kasa kuhinduka irangi abantu abakukira kwireba mu kanwa wotaho engino yawe uri kwiragura urayenda kuba red yatukura nuko emanyamagara gitu wahurra utabaje ugenda uraguzi utarwara yeri kokoro barakwe kujimanya yabera ishukari barakwe gukora ki kugira gurura kwa shukari ko kuberagurira ute kuretera bizibwebyo. Amino gitu twino gareberaje ntabwo cyo cyakubira inkibanzo nicyo cyakubira inkibanzo no kurebeka nwa amino wagayonza akanwa kawe kaba kari clean full time uyetantare kozesa ebintu kuretera nko koresa nangwa muno okurye tabe icyo nkibasa kuretera mouth sores okwetantara kusa to speak sezo kwechuma kimtezo. Ekindi stress kurebeka mu stress yakyendera kandi kuba kuboinenda ukahurira akanwa nkahinduka uzo mushawo wawe. Then above it all ekina ntakagambiraho ukurya kubi nange ekitweto mu rujungu malnutrition kushanga nanka yawe itar balanced diet ni leta obunako bumukanwa wala kinga ekitweta vitamin C endwara ejo mbageta scavi ko kuboine scavi orwara munongo munda ogire amino mu kanwa ogire ebironda konka when you take a balanced diet no shango tine issues abamwe kutukuranta ry'enyama tutekateka mutwariye konko ino kurya fruits ino kurya ebyo kurya kwiragura vegetables echo kubanze etabe yonka no mbazi so ugumbazi gwagu concentration zezo umbwinji gwagu mu kanwa nugosya kanwa hatukukosya kanwa ugira ki ekironda umwe kitakukira nanga wotaho inengino erukutukurore yiragura abwenkojo ezukuri tukurya ki etabe so etabe yonka ne leta ne yosya engino yawe actually mbagira ngo kanse nyingi ezo mu kanwa ezo rurimi ezo munwa enyingi niziretu ukora ki okuresa nangu okufutana etabe abwa kugira ngo rizoba nono umubiri gwawo nono gosyo twaza kuzomukahumura kandi ujike ngo okine Gloria program ebyamagara katugaritse. Ebyamagara nebikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Mukurikiyeyo kandi twagarukanye kitweka ekyamuheru ekya program ebyamagara wishike ngu eshaha yona obutosha bwona nobasa kutsinze ekibuzo cyawe haba haine cyo rukwenda kumanya ahamagara gawe tutsinkire message yawe ahari 8 urikubanza n'ikigambo ebyamagara nari otutsinze ekibuzo cyawe aha Facebook page yetu TV West Nehinda ebuze byonto bireba kandi tubahamiza
muntu ija gumantu bagarukamo katugumize mu program nobasa kukimanya waba oyine ebironda omu kanwa utabandize wareeba omushaho kwonka oshemerere kutayayira omushaho kuri hihi bwanyuma y'ebironda ebyo oyine omu kanwa bitari kukira ninga biruguma nibyeyongyera kumara wiki nyingi. No, the main echamani na n'ebironda by'omu kanwa nohikirira omushaho ahakuba obwire bwingi oburonda bw'omu kanwa netari ndwara neberi akamanyiso ngu hiine ekindi ekikozire ki ekiriyeko nkiriyo nkikuteganiza. So ekitukukira kukora omuntu yija aine ebironda by'omu kanwa n'okubanza twamanya niki kyakireta kyakiri scave ejeje lack of vitamin C tugikuhereza otebekana yaberi yaneretwa katugye nka shukari nanga yaneretwa nka hormonal changes amagara kuhinduka tukitwitingiraho yaneretwa nka katugye nk'etabwe tukabura nkukora gendeza. So omuntu kwakwija ine mouth sores icyo kubanza tizikushana zona kurugirira aha cyakikiresire ezimwe ziri white nzera ati nka candide wano mbuza neyera ezindi nizitukura ezindi tizikushasha nobasa kugira akaronda katakushasha kire katakushasha nakaki keyongera. So kurugirira kutwakareba hariho types nyingi umwe nokareba oragura ohandike mbazo omuntu atebekana nango umwe kikwetagisa kwata akaronda ukakachendeza ukakasharaho ukagenda ukakebera akanyamako ntwantukebera muki ntwantukebera harimu cancer nanga harimu akakoko type kikakoko kakakureta ki bakureta ejo cancer tukatankiraho tukaragura nemiringe ibiri twareba in most cases twashanga ngu kurugirira kara yacu tuyaho ka sample tugenda tukakebera nango umwe twareba kitakwetagisa tukuragurira otebekana. Ebironda byo mu kanwa ebi n'ekintu kikuru munonga abukuba nakamanyiso kakuru kakwereka abukuba akanwa kumukureba aka niyo ndeberwa myumbiri akanwa kakarimu oburonda kimanyisa ngo omumbiri gwawe tugurye mwene kinkhabura abantu ekyo kubanza wareba akaronda nobukakwa katakushasha utakakehuzya oyiruke okore ki ohikirira omushaho akashwizume akuhereze obuyambo bukwetagwa abukuba kokore egi cancer nereta oburonda bw'omu kanwa hatu wakehuzya guma nomira yakyo akajuma kuwabanda by the time waza kuzoba omushaho shange kokoro yakozire ki yagire hare mbwenu abantu nimbamanyisa wari akaronda ko mu kanwa katakura kakukira ko ruhanga katuhereza burijo ko huwa norya akaronda kabana uba no creating amuburondo mu kanwa wano urya no gamba konkombere gushemekwa n'ukurwani saki akaronda ako ombiro biceka kaba kakizire mbwenu wari akaronda kakweyongera oyirukangije omushaho akashwizumwe arebe cyakareta otambira imwe bagumanite tubasima mnonga program yetu niko yahendereti nimpamyango ine ekiwayegera izoba ninkwirisiye obutosha bwona woine cyo kwenda kumanya hamagara gawe tusinikire kibuzo cyawe konka ntubeshya ngo mwawagu otarkwehurira ryo magara woriyo mukoka ko rutarkwehurira ryo magara reka kutegereza kubanza kogaruka aha TV hikiriro mushaka kwerero tendekirwe akukebere kandi akoragurire endwara yone yorukuboine program ejabane kushibwaho abakazire health products bene byo kunywa bingi ebiro birunja amagara gaitu nibigorera ahakabeka hansi kandi nibishangwa umaduka mu supermarket kandi n'abatembeye nibaba bine mutugeze tubasiburira aha nabandi Gloria Kanyonyozi tubastayise Dr. Bangire kurgari nyina bina nikora nabo Mchungzi Joshua Natushka rahanga barinde tuja kurebana ugundi murundi
by'amagara nibukukibuho kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink, Kazire Orange Tea Drink, beine na Vit Fruit Drink. Nywa eby'abakazire oshemeza amagara gawe.